Dai Mario! Voor de finale. Aha. Samo se Duša malo umorio, sad će u njega raditi. Ale Mario! To, bravo! Dai Mario! Ajmo ti. Jaš! Daj Mario, boj! A može ga dobiti Duša malo, najde. Bravo trener! To! Bravo! Bravo! Grigorij Veselite. Natiskaj! Mitar Zvistov. Natiskaj Mario! Natiskaj! Bravo! Bravo! Na dvije runde, jedna runda. Dvije. Kako na pauze? Ringa, pokupite sve i ove zelene pregrade, samo ću mene to obraćaš. I ove zelene pregrade pokupite i nosite napolje. Skinite te jakne, imate još puno da radite i nikom ništa neće dati. Pregrade idu u polju. Istorici i stvarno gore. Tako, next! Tako. That's right. Ale Mario, natiskaj! Mario, če boš na krog! Pred Mario, napred! Bravo! Bravo! Daj Mario! U glavu, brzo treneru! On brzo da ga spuca, da ne se okreće oko koće. Bravo! Mario, natiskaj! Mario, давай! Mojiću, Trički, onaj drugi stol, sa Liga 3.
pokušao. Bravo! Bravo! Sad se razgleda. Sad ga trener. Kad si dobro. Ajde! Ajde, Mario! Ajde, uzmali ga! Ajde! Go! Go! Ajde, Mario, go! Ajde, Mario! Go! Bravo, Mario! Gdje je crveni?